Galman ngamin sir kat kasta. Ug baka nakat apamkin gayem ko kuna na. Ngam kunakat magaman tita sa sarita tayman kunak. Tas jemot sir na ayos mimot jay tas bigla nga agmulmuling latak tutugaw. Kunak kanya nakat urayan nakatain nakasulinan eta motor ni gayem mo ta tumparbahon kam latagawi doon kunak sir tahan na kam kayat pagawi doon. Okay. Nasakit sir. Aglalalo kat aglamlambing pa yung kayat nat agdebo. Ag 17 pa lang mapampanunot nat kahit nat agdebo. Okay, ma'am. Adumot ti arapa. Iti ka ita gundaway mga ka-JCQ ket mismo nga adda tayo ditoy pagtaengan ti maysang balasita nga raytoy ket nadesgrasya idilaeng rabii mga ka-JCQ iti apaset iti barangay Mariket iti Solsona, Ilocos Norte. Iti karita gundaway ket rumrumwar nga adda iti kaslang nagbalin nga misunderstanding da iti karaytoy maipagarup a boyfriend na ngem ditoy nga linawlawagan ti mismong father na ti auntie na kundi kasinsin na nga detoy misunderstanding iti detoy madagdaka matata nga boyfriend na ket awan iti kinagpaiswanan na mga ka-JCQ. So kadito gundaway hindi man ipadanon detoy panakisalsarita tayo ti mismo nga pamilya detoy biktima mga ka-JCQ. Natalgod kami kanya nata isupay ti driver minukas lang kumain kami makitsenda sir ta adda ngamin adda driver license na sir. Isungan natalgod kami ni driver mita natal namot pinagmanmaneho na sanay mot isunan isung hamini namnama dayto sir. Naggapuan na idi mapasamak kanya na DJ ma'am. Aga po dayto nagdidigusan da dito sir. Ta irrigation sir. Okay po. Papanan na ko ma. Agpailin sa sir. Agpaili isuna. Ngum gaputa na pataray kin dia motor pinilit na lang inala ka di kasinsin na gaputa na pataray kinamakam dito kasinsin na. Gapunga ta DJ pinangtalyaw na ka di kasinsin na ta binilawan nakpay kuna na nga nakaisaw nga kaslang ti makiyang angaw lang sir. Nga tinalyaw na nga binilawan ka nukot isumot dun sir na idong paron. Okay. Ma'am, rumorumar iti biyang ti pulisya nga naibaganan sa kariti kasinsin na nga kaslang ada ti misunderstanding da kada iti boyfriend na. Sigun mo ti sir ko nagkaayos dan sir. Nagkaayos da ka di boyfriend nan. Iso nga ron nga ti bigbigat pa lang sir kat nakaragragsak. Mano nga Domingo nga hanga na pan nakikapilyan idi kalman na pan nakikapilya sir nakaragragsak nga rod. Iso nga han mi nga ekspektaron dito nga pasamak kin no kumahangas di kumat kinaragsak nan sir no ada problema na ti panggup ti boyfriend na sir. Okay. Kin may sapay no kumapanggup ti lalaki lang nagsina daman ti boyfriend na idin apay dinapay nga inubra idi sir. Apay kada ito lang kat hamot lang damon at maki boyfriend sir. Hamot sir. Okay. So kadito kung daw ma'am kumusta di boyfriend na naki-communicate mat kada kayo? Kampay sir. Amo na siguro matete. Amo na mat siguro sir siguro kat maladladingitan mat siguro sir. Kampay sir. Kin siguro alalaon na pa lang mutirik na nangakwa sir. Sika ba iti kaslang kang runaan nga mang alaalaga kanya na kabayatan panagyan na tibalayo ma'am? Bale sir may sat mangkit-kita kanya mi bale sipot mi amin nga garawnan mostly uri adda balay mi ituyak latamot at pasaray no pangaldawon dito kami mo sa ninanang ko talaga ti sir mga alaga. Since manatawen na idi ma'am? Mga idi siguro sir idi gamin paalaala ngamin sir. Elementary ko agyan ni pastor mi tapos imay ditoy tapos napan nagturpos ijay apayaw sir. Tama iliw nga tamot nga makadinnan at pamilya na sir. Ngam idi nalpas ti moving up nan may nag high school dito yun sir. Ingana itata nga nag grade 11. Okay. So tubo di apayaw ngam itila pagigyan na naiyan nakitoy sir. Okay. Ito talaga ito iso nang gaputan ni papa na nakadestino apayaw sir iso nga ijay da. Iso nga
Kay nangatamot nga makadin at pamilya na iso nga interpos nat elementary je sir taawan ka high school ja adayo Okay. na adayo isut ket handamot nga mabantayan no kwan iso nga impakastud at pinag high school na sir. Okay. So, ano iti kas marikrik na yung ta bigla DJ napasamag kanya na. Nasakit sir. Mm. Aglalalo ket aglamlambing pa nga kayat nat agdeb ag 17 pa lang mapampanunot nat kahit nat agdebon. Okay, ma'am. Adumot ti arapa. Okay. So, ada ba iti kas lang nagbaling apartaan na, ma'am? Kasangwanan nga pasama kanya na dito eh. DJ lang di ko na kilang napansin mi sir haming nakaragragragsak lang isuna sa hamimot nga dinildilaw basta binebayan mi lat tata agbabanding dangaron nga agkakasinsin sir. Okay po. Ngum kas lang hangkumot pinanunot ta di anak ko umiinom ti juice ay di te royal nagpintas mo't pinanggam na di ba so sir natnag na nabuong napanunot ko mo't ni apeng at kat jay inaunak nga lalaki na panili alaan baka mo't no disgrasyan kasi panunot ko sir kararag kumot lang ha di mo't gayam ka Nabit pa nga pasama kanya ano ba nabit pa nga pasama kay ma'am di pa nakatinag nga kaaldawan na sir. Okay. Kaaldawan na sir ti al daw mga alas 2 siguro sir di dyan tapos ti agsap ngat matun intawag da matun nga anan nga na disgrasya. Kasi namin iti napasamag ading mabaling ingkalang istorya tapno di kastakit maamuan dagiti kalugaran tayo iti ili asorsona ken dagiti makamamu kada iti kasinsim mo. Galman ngamin sir kat basta. Ug baka nagot apamkin gayim ko kuna na. Ngam konakot magaman tita sa sarita tayman kuna. Tas si Jemot sir na ayos mi mat dijay tas bigla nga agmulmuling latak tutugaw. Kunak kanya nakot urayan nakatain na kasulinan eta motor ni gayem mo ta tumpar baon kam latagawi doon kunak sir tahan na kam kayat pagawi doon. Okay. Tas idi nakon ang gasolina sir paawi da agpasto yung gat nasabat ko suna di korbaan mo takapat pataray. Akin motor nga minji inusar na ading. Tay motor ko sir. Tas iso sinurot ko mo kinamat ko hindi ada kami ta water station sir nagminurnak nadungpar na pa jilikod ti FI si nakkurba manan diretso na. Si nakatartarayan ko pulos makamukamatan pukpuk kawak madi pulos si sardeng. Di ada kami di marikot ng sir di labos ti kasulinaan. Napan tinalyaw nak tas yung naglibbi kanyak sardengan ko nak naglibbi tas intuloy na ng drivon tas inkurbana to di kayo. Okay. So, lawlawagan man ading detoy rumrumartata nga ada iti misunderstanding da ka detoy boyfriend na naayos damat lang ka dito. Mayat dahi jen. Sir, ngam isulat ni bakya sir ata isumulat ti amok ngam mayat damat idin. Okay, oo. Diya ka mo sir ata bigla na taon niya agmulmuling lang latay din. Yung papanan ako maading. Aon mo't amok nga papanan na sir basta inalata di motoron. Nasabat ko lang. Idi agdidigos kay dito irigasyon o mat lang ibagbaga nga sa bali nga problema na. Oo mo sir. Okay.